skepetashi. Oh, skepetashi. Fuck, killing it. Oh, wow. Ngizomthasha ngani yami. Ngimthasha. uNkulunkulu engcwele. Ngimthasha ngani yami. Ophuma idimoni eqobe esikhindi ezihlaza. Sewona noPerez. Esifana neChef Robert. Engasithole. Wow. Tie. Futhi. Skepetashi. Fuck, killing it. Wawumuntu. Linda liyabakhatha liyabaziyendi. Wangithinta uNkulunkulu. Yeah, uNkulunkulu ukuthini man? Kutenzi, kurefu. Yes. Touch me, Lord. Touch me, Father God. Wawumuntu. Nkulunkulu. It's VK Music. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyozilivuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngempume hey Wala there. Something. Sesifikile. Kebani futhi. Come on. Kebani mnakethu. Sasemoyeni mfowethu. Sesifikile. Sesifikile mfowethu. Ninjani madoda sikhona? Siyaphila man. Sivukile thina. Sikhona. Sithembe nani nivukile. Yes. Sikhona. Sibuya khona ephasikeni. Labanye abantu buta ukuthi why ngakabiyanga to bachazela. Tie my tie. Tie my tie. Skepetashi. Fuck, killing it. Ngizomthasha ngani yami. Ngimthasha. uNkulunkulu engcwele. Ngimthasha ngani yami. Ophuma idimoni eqobe esikhindi ezihlaza. Sewona noPerez. Esifana neChef Robert. Engasithole. Tie my tie. Futhi. Skepetashi. Fuck, killing it. Wawumuntu. Linda liyabakhatha liyabaziyendi. Wangithinta mntwana womuntu. uNkulunkulu engcwele. Touch me. Touch me, Lord. Touch me, Father God. Wawumuntu. Nkulunkulu. Asanibona lo kule bakhaya. Ligama lami umbuzo wakhe yakhiwa. Esikhona la ekuyo ke podcast yethu bafowethu. Namhlanje kungilowo nje bafowethu. Akukho ukuthini. Kulongo. Akukho ukuthini man. Kutenzi, kurefu. Yes. Ngibingelele. Kuphi na kuphi la kufilela khona lo mbukiso. Njengoba nisibukile bafowethu sikhona. Sikhona la. Keman. Sikhona la. Ngiloze ezulu. Ngiloze ekulunga. Bantwana benkosi. Thanda nonke. Uyathi ukuthi Jesu angeke abuye la emhlabeni. Ukuba kahle futhi. Washaywa lo muntu. Wabhula. Ukubona umuntu ushajiwe usaphisa kuye futhi. Ngizobhulwa mina. Wabhulwa. Wabhulwa ngenxa yethu. Wabhulwa ngenxa yethu mfowethu. Wabhulwa ngenxa yethu mfowethu. Wakhalensilani bathi thathu. Keman 40. Angathi ngabe ngisemsini futhi. Wasilwela uyathi. Lendvodza emadvodza. Angicabanga ukuthi khona nje umlakathi mina thuma mina enkosi. Wagcina ngathi uvele nje esidlangalaleni. Siyamuva nepresident ithi thuma mina. Thuma yena kwani? Keman. Uyadala lo. Ngiyakhupha amapetrol, ngephuthonkini. Khupha amatekisi. Imali kude tolo lo. Useni une stress. Yena. Usune stress. Ngicabanga une stress sankosikazi wakhe. Thina ngeke akasithole. Khona la ngasakutholi. Mthashe. Tasha la maphosa Tasha akesikhulumi iVAR man. Bohulumeni abaningi ne lapha setikhundleni ne. Especially vele asisika government. Etikhundleni. Lo msebenzi ongathi usecaca. Abasitholi isikhathi sabonkosikazi babo. Sitaba nkunyankunya thina labafana. Number 1 bahlala baku laptop, bahlala basema meetingini, bahlala bakuthi imbizo. And then kuba ngiloko naloko. Ungabona abafana bese betela ke izinto zabankunyankunya. Nguva kahle mfowethu. And esikhathi lesiningi nabo ngale ngaphandle namashidi ankunyankunya
sisemtakeni. Sanibonani bafethu. Njengoba namuhla. Namhla sibhizi. Kungiloko nje. Yeah. Ngithola. Sikhuluma ngempunyapunya siyakhuluma Lalela. La kunemali khona ne. Labo make bayahluleka lokho ukuthi bazalule inkinga tabo. You understand? Especially kithi kuma podcast so benzima. Kakhulu bhuti. Yeah, ngiyaphela. Uyathi ubone umuntu esifazane kusami ehle emtimbeni abantu behleti emotweni. Hawu uNkulunkulu engco. Imali khona. Kuna yonke inhlobo Nedi ngoba akatholi ini? Zep. Ngoba nje nale Ramaphosa le phela Ramaphosa ukhumbula le bafana lapha bagcina bayitshontsha imali. golden sleeve. Bayithatha Kuma trans. Lo mfuna yonke ihlobo imali. Mara ku zep. Mara umpunyapunya nabapunyapunya. Awukule bakhaya hayi namhlanje siyahlatiye bafowethu. Siyasho ukuthi labafanele ekhaya ngoba touch me lord. Kuphuma idimoni engcoke esikhinde esihlaza. Ake sibeke la nje ngathini babekhona bomake nobotsatsi ne laba basiza ama trans. Ha bakhona. Yeah. Lokuthi out igcina ibaleke bayabaleka futhi. Lo muntu wathi usebenzisa amabhede. Come on. Ngathi basebenzisa amabhede. Akufune mnakini. Yeba. Athi usikhindi ngabona indoda. Athi la uyanginika la. Lomfana. La uyanginika. Abathi ukuthi La siyampunyapunyana ema. Ubathi jona le akufune man. But if ula njengathini akuvami iconzana manje akuvami. Yeah. Ukona lo kuthatha vele umpunyapunya. And lo mnyaka uthatha. Lo mnyaka uthatha umpunyapunya. Ngeva lo mnyamzulu ngixolisa amazulu asekhaya, ekhaya. Nginhlonipha kakhulu. Yeah, yazi siyanhlonipha bafowethu. Yeah. Sinthanda into angiyazi. Into siyazi. Yeah. Isizwe lapha ku podcast. Uyeke unathathe awungihloniphi. Ngoba ngalana ufuna ukuthi mina ngiyehle ngendalo. Yokhotha, ngishukhotha mina. Yokhotha livesi. Yeah, ngishukhotha. Sebe sengihamba ngelapha kule ndlela abantu abadala. Ngiyokhuluma nabo. Ngiyokhuluma nabo semkolile. Ukwazi wasengimlomo amsokhothi. You understand? So isizwe ngiyasaza mfowethu. Bafana bajabula khona. Usho njalo? Uyehle nje. Ngwahle. uNkulunkulu. Moyingcwele. Yehla Jehova. Bexisa. Baba kule makhaya namhlanje kungiloko nje. Namhlanje kungiloko. Like ngingasithatha serious. Yabo namhlanje kumoya. Vuka umoya. Kuvuka umoya baba nogcwele riyakhatha. Baba rikha onke lamasiko. Kashe uNkulunkulu. MTN Vodacom. Yetha. Epotekulu kunena inzawa. Yefoni yami. Ayinokuthi nawo usebenzisa ifoni yami ne. Ngifuna sikhulume futhi. Ngibukele emoyeni nakithi. Ifoni yami ngithethe last year ne. Ngibhadala kahle every month ngingayindi iphutha. Yabo? So into ngabe ngofanalize mfowethu ngikhipha imali yami yokugcina ngayibhadala. Ungena ama message ukuthi ifoni yami seyakho futhi. But ke ayizange ikhiphele nibile ukuthi le device. Yeah, kuba nama device so ngithathe yami lekhulu mina itolo. Ngihlobo lenganani lekhulu. Ngacelebrate futhi ngashaya amathembulu manje. Uyabona? And ngibonile bohe. Yes, bengeke ukuthi imali sengicedzile mina ifoni yami seyami ifoni yami. And then mase ngifika la intolo ngalala futhi. Le devices angiphume mina ke. Lento lena iyahlupa ngikhumbula kunalomnye lomnye sesi lomnye sesi bekajona nalomnye mjita nje. Bamfuna 15 rand. Bathi angeke bayivule 15 rand angakawukhiphi. So bayahlupa labantu. Ngoba nabakubita lapha bakubita bathi hayi woza baze bakhulume isizulu. Yes isizulu woza uzothatha. Thatha lento engakubuza. Inebungozi futhi. Inebungozi. Lalela. Ngikhuluma naMedem yabona ngathi kuseni mama la ngishayekile singibhadale itolo yabona. So ngicela ukuthi ngiphume ukugibela ngihamba ngolungisa le phone ngikhiphela le device because like ngisho ukuthi if ngibhadala ne sometime but ngathi sometimes ngibino joke into yokubeka masisekhaya because ngicethile vele yabona celebrate lemkamlana ngoba ngiloko nje uNkulunkulu engcwele saphila yabona uNkulunkulu engcwele so wanginika namhla ngihamba ngaya khona le store FF ngifuna bangikhiphe le device so uma ngifika lapha bathi ishoda 90 rand cabanga sengiyabuda ngisimene lokhu ngicedzile kwibhadala yesterday why ishoda 90 rand uthi lo sesena
kufana nemoti kufanele nemoto bathini i-insurance. Yes uthi kahle wena uthethe lento lena ngefoni i-insurance and then abazange bachazele kahle ukuthi uma uthatha le phone kahle bafuna bakunike imigomo. You understand? Sure sinema terms and conditions. Yeah, but the most people njengazi so asisivele labaningi kakhulu. If mina lento ingitholile, what about gogo lothethe le phone ifoni yami? You understand? So but bafuna 90 rand mfowethu ukuze sibakhiphe le device. Yabo? But like ukhuluma from the ecaleni azange sivumene ngalokho. Yeah, tiyabuya. Yepha I know batayilungisa sematayilungisa asindlule lapho. No, asindlula because isingi mfowethu nalabaningi yobahaca endleleni. Labanye sebahaca ibina manje. You understand? Yabahaca ngoba lo sesile ngikhuluma ngaye. Wawukhipha lo 15 rand. Ngokuthi lo 15 rand uyakuphi? Angeke sikutshele. Imali encane 15 rand. And lokubhlungu uma ufika lapho like uchecka ifoni ne hayi ifoni yami uchecka ifoni kunathenga ifoni. Bona uma ufika bakunga. Yebo laba ngiwo yale ngibona bachanga strategy kanti bayadahle sibafuna call ngawe. Bahona ngawe. Yeah, and sivume yabona it's okay. Asingithathe le phone yami because i-shipless yabo. Mina ngibhadala 430 ngenyanga yabo. So ngisenza kini mfowethu nangikhiphe 90 rand. Usengenye. And mangikhuluma lo cherry ngisibuloke right. If ngingasahluleka lokhipha 90 rand uthena no ulesa le phone sayithatha ngiyosikunike lutho no singaphetelisi ngithi mara uyathi uzikhomana bani kuba na president phela wamabhinqa yamabhinqa neshini Solo ngaka we understand. So mfethu man ayikahle man lena ayikho lelo ngizengambekisela ngefuneral ukuthi you know like balabeningi laba bajona ama-funeral abajoyini ngendlela ngathi bajona ngendlela ekungiyo but ababacaceliseli kahle and egcineni ibashaya lento uthi buka una 15 years baba ujone i-funeral you understand kahle ngikhumbula le funeral into yisho vele ngoba angibasabe yabona i-funeral bathini yakale das ngale plaston it's like lo mnumzala I think una 15 years mfethu abhadala naku usoshonelwe yabo and ekushone ngathi ekushone umntwana wakhe lomkhulu kuthiwa lapha cabanga le bhokisi le golide balifake kumntwana you understand and then uyafika noma ukuthi no man le bhokisi lengizange lifake kumntwana ngifake umuntu omdala you understand but ngicela ukuthi nintshintshele lona njengoba nenithi mina ngalifaka kumntwana ngicela nilitshintshe nilifake kumuntu omdala you understand bazi procedure la ekhaya ayivumi ukuthi sitshintshe nyalo we need to like isikhathi boma 2 weeks might happen inyanga so lokho lo mlomzalo ufuna ukungcoba nyalo why lento ibangayilungisa nyalo for people we kodwa bayibona you understand ngoba phela kusebenza ngamaphepha angisivele bebetayilungisa just indlule lesitshele lesikhona nyalo uyabona mababuye kodwa lapha eSouth bayibelungiselene you understand bawamzukuzu abazange bamncede mfowethu yabo so it's the same nefoni yeah kona lana kahle business siyaskenywa bona lokho ngathi ke angeke sakhuluma lokuningi ngoba nabo baphusha ibusiness yabo amara kubalekile kodwa uzisihlomisana mfowethu lokubalekile nje kubalekile nje bafethu ufuna nikwazi ukuzwele abantu bakafoni yami bana lokho uthola usibaningi labakhalayo guys commentani bafowethu ifoni yami ligama losi ifoni yami single understand mina since ngifikele basi bafuna 90 rand le phone noma ngibhadala ucede still solo yabo ifoni yabo yeah we understand and kuwe lapho le procedure yabo ufuna uyivume noma kuba wrong mara bashe cause yabo le mara niyasheka nina bafoni yabo sasheke basheka la bafoni ayikho indlela mfowethu abahloniphana mfowethu abahloniphana and ukhumbule ukuthi njalo ungabhadala ifoni iminyaka wonke cabanga just 90 rand ubuyapi why bangasho sala the worst thing sifunzile phela sini le phone ne awusilusi ibhadala times 2 ingahamba ngoyithenga cash you understand and ukhumbule ukuthi uya lapha uphethe cash yonke imali efoni but abantu lapha bashanga impondo yabo ugoqweke nawe you understand lo muntu etheka phela sidla ngani sithola ngani uyabona sithathe le phone but egcineni manyala ifoni yami asikufuni lo ufuna sikhulume lo ifoni yami asikufuni lo ifoni yami hey scam man lento lena umaqheza yabo lishela ngitshela ukuthi ifana ne-insurance ngoba azange ngitshele lokho sengicethile ibhadala lo 90 rand 1 uyakubona uzokhipha le device why ingaphumeli automatically because sengicethile kubhadala nokuthi nithi congra nix ngisengathi ndiyami ngosikhulu why bangasho congra cabanga why bangasho bafuna basho phela ukuthi ayisiyabonga usebenzi you understand mfowethu kubi South Africa siyabonga bafethu hayi namhlanje besihlomsana bafethu ukuthi
nalaba kafoni yami nabo sibatshela lokunye futhi sihlomsana kusicha nini leningathi ninethe imali bobabe ngiyababalekela didini isikhathi man ngiyababalekela kumake ngoba labo make besinkinga bese babaleka sebofuna labo bhenti because of anisankunyankunye andibulungu mandela mfethu yabona libonkunyankunyana keman kube ngiloko nje keman kunyankunyana khakhara bala rinda liyabaziyende likhathala basiyanda skepe tasho facility time juna sisa wansisa shwele zotasha shempani wami Ikutashe uphuma ithibone eqoke isithimba esimhlaza efana neshaurobethe kasithole semabhakaniya Rihanna labasiyazi cha bafowethu namhlanje bekungiloko siyabonga bafowethu nathi ke sihambe kahle Good Friday cha besithashana ke lesibathasha nje sibathasha uNkulunkulu sibakade likhatha liyabaziyende sibathasha ngane yami nabo basithasha baba na Jesu bamthasha uNkulunkulu oyingcwele touch me Lord touch me awumthasha kube bathi hamba ngalamandla lonikwe wona basho Gideon bashitiki hamba ngalamandla hamba touch line yebo hamba ngesoft line siyabonga bazalwane siyabonga bantabami uthi umoya bangikhuleke mangithandaze yebo skepe to skepe nawo ngifa father sawuphila mfana skepeni ngiyabakhulekela nalabankunyankunyana ebusuku nasemini ngiyabathandazela baba nalabankunyankunyana emasofeni abasebenze kuzophuma ingane efana nosofa baba siyabonga bafethu sasa ngilesine siyobona bomake bemapitikoti nemikumo yethu sinobami Friday siyobuya Monday Saturday poko yasithatha ipoke uvuke Monday ngithi kanti nguphi la uyabona tshwala Rihanna siyabonga madoda kungiloko nje namhlanje ngilesithathu cha siyavuselela umoya bafethu like funa sikhuluma iqiniso bafethu amalanga ngingafani bafethu malanga ngingafani today just kungiloko nje we are happy man siyafanga kuThai today asikho kukhasi kanjani adikho just ngithi uyabo ngathi simanje siyafuna kubona sigcoke emancabu sinawa siphamisa kinyawo Keman baba uNkulunkulu oyingcwele baba rikha wonke lama-sim card MTN Cell C Vodacom Telkom is not available baba MTN like if you not to the phone in because Vodacom it's in Vodacom it's not available so it's subscribe is not available so MTN is in it's the number ifile iselsize vele lo muntu akekho emoyeni okay eswatini bathi wena awubona ukuthi ngiphethe sakhe la nakubhoboda mina ngatholakala lo muntu Swaziland bomkhaya lapho sanibonani nebekunene niyavuka lapho kangwane eSwatini ake ngithi ngibingelele inkosi lapha eMswati wesithathu ngicabanga nawe uyabukela ngiyakubingelela wena nkosi Dlamini wena okaguba lapha wena ogoba labathe khona lapho Keman siyakubingelela nawe makhosi TV
ukhuluma kahle igama lakhe phela igama lakhe siyakubona positive la manje la Rama Phosa la Rama iRamanyusa nyusa yonke nyusa ama-petrol waslimata nomuntu mfowethu nyusa ama-diesel waslimata nyusa ama-brake kanti lokumane nomcabango evitayo le nkosi le yakwazulu abafana abagijimako nyalo laba bakhipha abantu la etitolo laba ngibani umfana loyo kanti nejala lapha la gijima bhuti ijani ngibonile lechephula yasathi isitolo salo nja ngathi ngawehla nje liwehla nje niwenyana etengalaphuma la ayimbombela siyanitshela nini yazi bafowethu ya yazi manje sengikhuluma isiZulu yes ngiyanicela ukuthi nize ngapha eMpumalanga ayimpumalanga imbombela nize ngapha nje eMbombela into hlina man yabona yazi ngithe ngihamba nje izolo izolo yesterday ngikhuluma ngezolo mina izolo ngibabonile abafowethu abantu bekhamba bagcwele la eLispring asenize madodana nizoshaya editaladente la eDaladini nizoshaya but ngifisa ngasi bangashaya yabona lapha eLispring name lapha eLispring bayikline yonke bathina nepolice station eseLispring bangene kunalenye strat lapha ngiyacela Nkosi yami nishiye bosesi wethu lapha ngoba bayaphilisa lapha Anderson Street ngiyakuva babashiye bhuti Nkosi yami balolunye umachambili lapha ngasi bangakuvala man boost sela buthi man kunalenye indzawo bathi Anderson Street baphila kuyaphilwa lapha bhuti lapha baphila abafowethu bathengisa labo market ningana abafati shonani khona Anderson Street even labantu abafati ale bafati bayi problem nini labanganiki kahle emakhaya shonani khona Anderson Street batani phakala nkunywa nkunye nibe nabankunyalizer kunyalization umkendlini usuthe ubukandlini usephamba Sulu vala umlomo Victor man live long asikhuluma ngaleza bale you know what mfowethu bomake labaningi emakhaya baba mfowethu akesikhuluma ivara bomake labaningi mfowethu emakhaya bayababa kakhulu uthole mjita mfowethu Friday ethi ngaza eSpanini akasanya sendlini isikhathi sakhe mina seRama leserama uyobuya Monday mfowethu noma Tuesday lo mfowethu ucole ukuthi adzaka lena ecethe just ashaya ngobhiya bo 6-7 like Monday till Friday mfowethu afike just endlini adzake kancane ukuthi vele mfowethu ene lokunye manje bashama yona iyakhalifa slap le manje bashama mfowethu iyakhalifa yabona lokushajwa buyoncishwe ubuye ukhulunyelwe ikulika lakho mara lo umuntu angicala lo muntu ngamlaze ngoba ngisivule flat omnyaleni ngiyabona lokho lo muntu umlaze asdom afuzanga nokufunza mna akathi natural akasebenze webisisi umbelethi wena 4 street yendlu mna ile 4 street ile tule asisho le wine sithi 4 street akhetha lapha adzakele wena mina ekhaya akasebenze mna lo muntu bafaki ngeva lenizaba mfowethu ukuthi lo baba washiya manje ugesi endlini and then nanga lo baba maphuma nesikhathi sakhe seRama asugibela itekisi noma ukwambita waphuma kwambita yabona Josepha uya kamani yona Simon namanje akuthi sekubanda namanje akuthi twamana phezulu mna ke lento leyo mna ke wayehla lo bakutona njani ubuhlonipha basakaza ngehle lo make weva ngumakhelwane ngive kancane mara ngathi we understand what maka man mfana Joseph asinto ichisela man you understand angathi lapho usukwazi mara ngathi dewe ngibona ngakona ngasilo make wabona lehlazo uthawu nalo make lona kusho ukuthi makhelwane mabona lamandi ufuna ukuchitha sho ngamagama angasalala yabona nemuntu wami kungiloko lenza emadlubhu ukuthi bafati bethu uma singekho so sebenza eMarikane le bafuna ukuthi somithi utofaka idlubhu ugibela embhedeni ngiyakubona lo ngiyalathi sigasanyalo ne ayicela ngigibele indoda lo maka bamba stepisi nyalo kusito make na bamba stepisi ngigibele so khomba yonke le indoda sayibona phezulu angasetuwisa mina kumncike lokwa kumncike wojambile awudofa futhi umncike waya yawukhala licilongo Jehova yawukhala into come on yawukhala intotolozi nalena le ukuthi uthole umuntu mfowethu ne uthule theri mina kungizero
you understand? You know, asibeke mfowethu. Uthola chere ekhaya kubo baphuwa mfowethu. Baphola ucala nokugcina mfowethu. And then uthola ishera muhle umthanze wena wabhekse. You understand? Umceze lapho imakela i4 Street. Yeah, i4 Street. You understand? Umaceze lapho asisho letshwala i4 Street. Lapho siyajolela, especially njengalabo bafowethu laba bahamba ngematruck. Ayi labo shembatho. Labo bafowethu labo bamasoja. Kodwa umuntu uhamba solo umzi. Mara laba matruck ngasibawese bathonsa nzima. Yeah. Yo bafowethu bathonsa amadima. Yeah, bathonsa mfowethu. Hayi angikona ukuyikhuluma le. Nobuka ke podcast uyabuka mina ukazi out mnikahambe uma 6 months. Yeah. Mobe ngalanda kwaze bakunyana endlini yakhe. Ngendeka lo. Uma sisikhiya kwaze bakunyana mina ngithi. Ungasinde uze kwamna umshina everything mina. Angihluphi mina kethu. Mina into lengayenza angeke ngilwe nawo. Novele ngithi ngiyambabingelele sanibonani kahle iculukane nonkunyankonyana. Ngipaka lokuthi mina. Yeah. Ngipaka lokuthi mina ngiyamtshela ngabe beshadile mina sodibana enkantolo. Yeah. Phela. So uyamnika licezwana kube kanjani? Licezwana lana. Le mali. Lebe ngisebenza. Akanikwa ngomlokho lokampunyankunya. Bakho ngoma zaphu ngomuntu ukusebenza ngathi. Bathi ngeshangana utazibona. Yeah, kuva kahle bro. Yeah. Yeah, hayi ukuthi umufike awuthize ukuthola kunjalo kuyenteka. Hayi, mfowethu ungabulala. Yeah, ungabulala mfowethu. Ibhayibheli sungqibi bese lokho kegebela but ubona ngobulala. Yeah. Lisho njalo ibhayibheli. You understand? Ngohlabele ngoba yejabe ngwebela hlanwambe aziyo wakho hlanwambe. Phela benkunjo nje. Lekoma leyo mina lethi yehle kakhulu ngiyayithanda. You know ukutshontsha kuyamngena umuntu. Nebasikudla kontshontsho kumina. Yeah, ukhaze umuntu etshontsha kayi1. Vele sifuna ukutshontsha why fana nalabo batshontsha imali lesondlo ele moto le moto itshontsha imali bathini ngabe bo SPV wona lo. Yeah, bayibhome ucala mara ngufike ku4. Ena uNkulunkulu umchazelo sithi Jehova siyakuganga uyavuma. But khona la khona aflathe. Yeah. Aflathe lo ngosudlala ngalo. Ngase kukaningi. Uyabona? Bakushaya ngenhlaba uhambe emhlabeni. Uyabona? Bawenyusa. Bakunyusa phela. So kungiloko nje. Siyagwema lo. No bafowethu namhlanje besicoca kungiloko nje. Kube ngiloko nje. Sivuke kahle. Sivuke kahle, kusale kahle. Sasa kunabomake bemthandazo. Yes. Yeah. Kunabomake bemapitikoti. Yeah, nemablawuzi. Yeah, nemaphilifa Keman. Yeah. Thine lethu la amapitikoti angene yalo. Ungabonile ngathi mashada hozi. Ngasamnyama so. Ngizengatshela nkosikazi ngibone ku social media. Simyeshela igcukile ngathi mama ngibona this one ne. Ngajabula ukuthi ngithenge. Thathi ngithenge. Yani mina ngijabulisa ngempitokotini. Ngisheshe ngimthole. Yeah. Ngaze lokushelela ne. Yeah. Kuletha indumiso ekhaya. Amen. Sibakathe. Iyavuka kimi. Indumiso. Iyavuka nasendlini. Hallelujah. Indumiso. Yebo. Siyankunyana. Kupheki. Yeah, ibambe lapha. Kunalo mkunyakunyane lo. Abafathi man bay problem. Yeah. Lo muntu umthole mfowethu unaye ne. Nifundisana le tala ting 19 le taya. Sitehla bhuti umbasina mina lithi angisathi funi. Yeah, tehle so kubona truth itayela landlini. Lapho soke angangikutshela kunalesinye ngingamvashanga lo misisi athi yena kunesitela eshawa kuthiwa ithambula angisathi thambula wathi isitela sithambula angisathi thambula azazakala kumbude example nethi ngawuthawu kunesitela sithambula hayi kuyenyukela kunzima ngiyakuva futhi ukuva bathi emini asisalala emini ngoba kunebantwana why wathi umbantwana bathume kakhulume wathi umntwana kwamthekisasiwe lesitolo lesekutheni yeah umyise noma bathi kupayuse lethe ngomnike balogibela ngomnike balogibela abangathiyawo le yobuya le senyazephunana ke uya nge awubanjani ngiyakuva yeah mfowethu mara sebavusa besayivusa eAfrika mfowethu uvele umunye maso ethi mathi mana athona nzima mfowethu kakhulu uvele umyise angeke sikhona kunya la sekitchen la baba shaya ngizawo babisa lipoto yebo vala lipoto ba yeah ubalishe abambe stove kale lembubitsana bona ukuthi lo baba beka yewe dudisa lo muntu nasestofini yeah Keman yeah kuwe poto khale mzokolo yeah
ngithatha lapho make mfowethu lapho make ukuthi ulungisa idraft lapha akithi asibabe sike wonakala noma senza kabi la akuyithi futhi babe Oh God, it's VK Music. Ngangibona ngithule kwekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume hey